utholile ipurpose yakho. I just wanna say mfethu uyakwazi ukuthi ube famous udume but still uthola ukuthi uqhelile kwi-purpose yakho because i-purpose ilinka kakhulu ne-function ukuthi uzokwenzani. Akulinki kakhulu ukuthi njalo abantu mabevula amaphepha noma bethi bavula i-TV babona wena babethi mabalelele i-radio bavula i-purpose yini oyizele. Are you able to fulfill noma uwenze into oyizele emhlabeni? Abanye abantu vuma uzokuzwa mfethu bethi hey phela thina sizela ukuzopheleza saphelezela osibanibani la emhlabeni ibona abaphilayo. Kubo ngazothi abantu bayaphelezela. Ngifuna ukuqiniseka namhlanje kuseni ukuthi akekho umuntu ophilezela omunye umuntu ngoba wonke umuntu ngisho ngathi irole yakhe ibukeka incane leyo role uma uyifulfilla uzokwazi mfethu ukuthi ufike la kufanele khona. uNkulunkulu uzoba happy ngawo. Sisalapho vuma i-challenge enkulu enza abantu bangabi ne-fulfillment noma bayakwazi ukufulfill i-purpose yabo ilento ukuthi khona abantu abadalela ukuthi baba ama-door hinges. I-door hinges mfethu ilezi insimbi oyifaka esicabheni zibamba isicabha ukuthi singawi izona futhi eziswinga isicabha zivuleke. Iningi lethu sifuna ukuba ama-door handles because i-door handles yona obambela kuyo ukuze kungene emnyango. Yes, kanti khona uNkulunkulu abantu afuna abasebenze ecasheni ube i-door hinge uthola ukuthi ubamba isicabha wenza zonke izinto ezinkulu but awugqamile. But the challenge wonke umuntu usefuna ukuba umsakazi, wonke umuntu ufuna ukudlala ku-TV, wonke umuntu ufuna i-purpose uNkulunkulu ayibekile. Khona abantu mfethu uNkulunkulu ababekele emhlabeni ukuthi bazosiza abanye abantu bafeza amacebo abo. I-fulfillment yabo izoba ekutheni mina khona umuntu engimsizile waqala ibhizinisi waphumelela. Khona umuntu engimsizile ngamthengela izicathulo wayesikoleni. Now there are bigger things and awuhamba utshena wonke umuntu uthi nimbone nje wayesizwa yimina. Why? Because you've already found your fulfillment.